Fakamamahi'i. Otua ke o mana hako I pea koe ke siliape. Ke o mo me malo ke lau maria maanyoni. Ke whatapokia ke maungo. Lord, we ask that my word may not be mere empty words, but will come across to your people with the power and the conviction of the Holy Spirit to transform our lives. In Jesus' name. Amen. Lagi untuk tak masih Otua atau tong anu kakai. Lagi ada motor maluis mana mengaguna Hawaii atau punua. Tabat tu kreslopit tu kemai pare ke mendabure. Lagi setua terakhir kemai dari kita. Bagi setua tokoni atau setua tertuape. Bagi pada kita motor bertuape. Kau mah mohau. Jika tak ada ekspor motor kau punya eki. Market ang Bolivia motor bertuape. Total delay abiten ikut kau katakan orang Mekong madua Tony kama Bolivia abiten siapa setau kau akan mencerita bayola popular kau mai metawin total Bolivia bercerita motor bertuape. Kau kemudian kau siapa kita tahu tu evaluasi muih tu kau siapa kau be osbat tahu mea afe. Kemudian mau kai be kita que vaya a poco por la Otua. Pues por procurar por trabajar para ver si aquí que está para bien a todo tapu esai au que si o pia. Ka venga o pe he ka ha whakaloto lahi e whai mai siasi. E whai e Otua mahano siasi. He tai tau whanonga I mengahi pe pakia mengahi whai ngā taa ke. Tau whekuki mai whakatanga, tau whekuki mai ngahi anga hala, puriki van, utari e siasi, tau whekuki mai kakai, ukai ke tatau e tau tui, tau whekuki mai ngahi unganga ke, mai ngahi siasi, nau di akit na dole prosperi, kanau tui tau kua kau ke te ngawe i tau whakamo ui. Koe ha ai Otua e whai, ki e siasi. E tōkunga, koe tōkunga e tau iai. Pero tu kung atatau na iai sias ito pa. Kamat besyon ni talamay kita tau dol. Po yan hemot ko patimos. Ko uhi fatanga iya. Ko ene piki ke folofola mo fakamoon ay ko si surprise. Dan be ma ko kau nga kau fata mo ki mo dol ie fu mamahi ko en utau se kuki mo ya. Tohi ki mai ki ai ki tohi koe whakahawa hei ua me wahe tolu ke ngahi siasi. Tau sia ke ngai whainga taa ke whekuki mo siasi I he koonga koe ni. Lahe ngai whainga taa pe au kei tuu nuku mai ngai whainga taa. Siasi o si mana rang he sione ke dek nau tolu. O kei tuu nuku mai ke dek motor kakai ke nau antipasa marco si fai fekau ia siasi tamate ia ko talma ko feitu ko pe kamos tu waifu talonio setane skoi taila talma ke dek tautor hake utai fe awaki mo anga furiki van waifu fe fine ia ia fai ya ko ai kare ngatai ko fai fe awaki mo kakai o siasi ke to ke mo fakasoto ma ngai me ko ia. Kalau bagi kita tu ko siasi o sati si na nau ni ake na doi ko speri kana puke pe ngawe to ko siasi ngawe renga dai ko siasi o episode nai me ka ke ngai to ko kakai na nau o mai ko faka ngari mai ko ngai to ko I he lotu kana kai ko ka lotu mo on na me ki siasi ko Philadelphia ko ki siasi ko fa potu ko tau siasi ka tau moia si ho tau wivi kau puke mau ke prosperi. Tamai na hau e kau pukakai na nau sinakoke o setan. Ko fakau kau ko siasi ahon. Tabuang he me kau fai kau. Ko siasi ko ni, ko siasi ahon ko hogo sinakoke o setan. Nga sinakoke ko fare lotu ia o setan. E ko hame setan e fai. Ko hanga e ko ne me fai ko fakafepaki e folofola.
tau kon tau tu ho tala ko fai me for all tala to ku ta wafe me toka jerin siasi musa ke ngau sinagoge setan ko ke fai ne ka kai tai lot ka kai lotu ka kai no na pata sinagoge fare lotu sapate ngahi aho ke pata siasi ai ko kisah ko Philadelphia pena mai siasi ko nio o leo tisia ko siasi miliona Usia nau miliona, saya mau miliona mah. Mau panong ala be. Kasi siya udah sia. Mau tu mari, mau tu firma, mau tu hame. Dari macam sekali episode, puke pe ngai berkalam. Hari mah, kalau tu ya, so the church has gone astray. It's lost its way. Persecutions, they were facing persecutions. Some had already died. Antipas must have been the minister of the church in Smyrna, and there is more persecution to come. And sexual immorality, adultery, homosexuality, all kinds of sexual sins came into the church. And there was a woman who was teaching in the church in Thyatira, and there were many false brothers. The church in Sardis has lost the gospel, but had decided to work their way up from doing good works, thinking that they might be saved by good works. That's the church in Sardis. The church in Ephesus, we're just running the programs. You got a church like that? They're just doing the program. Mondays, prayer, Tuesdays, these, Wednesdays. They have no love for God. They have no joy in their hearts when they gather together to meet God in His Word. So what can be the encouragement? How can God encourage a church like that? How can God encourage a church like us who are being mired into that situation, the situation of being confronted with evil from everywhere? Kaya fakalodlahi Otua vision yo heaven. Kono kumat pe vai fa. Panong asyani kere o pe mai hau ki olungan pe te fakaha ke te ko ngai me ko pau ki hoko le vai amu. Si mau inga loto ngai no vai siasi ngai fai ngata kon ko le ki ai. Tala mai ki ala kilang. O si o kilang ki he Otua ki he taloni pe fanongo ki ngahi hu ko o ku fai ai ki he Otua. He koe whakaloto lahi pe ia, o fie mau e sias o Otua i ahon. Ulea ke tau himu. Moka ongo sia, paa ngā we, ngahi mamai, manatu ki he langi. O ki taki pe. Seo kau ngā mamahia, kau piriki me ongo sia. Hai me whai, mo whaka ngalo si e kovi he mo uini o hanga ki he langi. Koe mau e me he toh whakaha. Wai. Koe whakaloto lahi o pai e Otua ki hono siasi, hanga ki he langi. O te ke hanga holo i mamani he te ke loto si ia, o te ke hanga holo he nina na ulohi a ki i koe, o te ke hanga holo he nina whai, ka ke whai pa ke tui ko mo oni ngahi mea ko na ulau, o ke pehe ko mamani pe o ne pure i mea ko toate. Hanga koe ki he langi. O hike ha, seguro mea wha ua ki, koe Otua ko ia o ki he langi. Koe Otua ki he langi. Vesi ua kipe. Pea nā ku mamata. Ki ha matapa o wawa mai i he langi. Pea rea mai tangata hau tu omu. Hai mahu ingai behe koe Otua ki he langi. Koe Ongoongolelei ke te koe mau ko tau Otua o ki langi. Ka mai aisia vai ni me ni ma ve songo fulu me tahataha o ki langi au ma o lunga